Pozdrav ljudi, ovdje Milwaukee. I idemo otvarati one lijepe male plave paketiće. Oni nisu baš plavi, ali ikuna je baš plava. Ali se idemo na ozbiljne stvari. Idemo otvarati pakove. Da, idemo otvarati pakove. U prošloj epizodi smo dobili Hero Ronaldo, ali sad neću njega, nego legendu. Oču legendu. I to dobru legendu, neku dobru legendu. Idemo odmah. Ajde. Ne mi davat sranje. Bale. Ajo. Čale. Žuazinjo. Sad bi nešto rekao, ali to ne smijem. Na YouTube-u ne smijem, nažalost. Ako hoću legendu, šta ćeš mi ti? Jo. Dođi mi da plačem. Mauricio. Dobar je igrač, ali mi ne treba. Koragu. Milner. I Inform da Silva. Shit. Inform, evo odmah. Drugi pack, De Jong. Znam, čim je striker i da je Nizozemac, znam da je De Jong. Christian Teljo, joj. Brzi, Ajde. Legenda, legenda. To je Luis Figo. Aleluja. Napokon, ajde, sad mogu umrit mirno. 14% baterije preostalo. U redu. Legenda. Jančka. Jao. Hazard. Dobro, imam njegovog starijeg brata u klubu, tako mi da je sve jedno. Ajde, ono. Shit. Joj, Tiago. Kolbak. Nema. Tulanan. On bi trebao biti gold rare. Bio u FIFA 15. Zaslužuje biti ponovo. I stvarno zaslužuje dobro lik igra. Iz 40 godina. Ilkay Gundogan. Mogao bi pjesmu složiti o tebi. Ajde. Zadnji pack. I Musa.
još taj, onda će biti zadnji. Da. Ogbona. On je odličan. On je zvijer nad zvijerima. Evo, zadnji pak. 3-4 sad. Canales. Canales kako god. Usran je igrač. Spor je. Nikakav. Nešto ljudi, nadam se da ste uživali. Lajkajte, subscribeajte i sva ta sranja. I ljudi, doviđenja.